مديا ريخصنا بككي تفقرا خابوچي يعني تفقرا قروجي اگر امرا ناف بك روشا بككي نها جو بريجي كارو لو تفقرا ويدوي چارچبايا هاني حق كريو كو امجير بجن تفقرا قروجي بلكي تفقرا قروجي جي چتربه چما د بيواجو آوي خلقا هاني ده از جواره بيجم جبر چه يعني تفقرا خابوچي تفقرا أبوچي عيني تفقرا قروجية سريد وكي كو ديت كو حمو ريخستن و جروب و دكان و اي بككي كجكا و كنكا و تنكا و بيدا و افتش مشتيهاني حمو نافين سختنه يعني حفسترانين هرچين السر هرمية چيروك او چيروكه تاس او تاسو او حمامه درباره روشا روجاوای کردستان تیکیلین رژیم سوری و رژیم ترکی ولو ستريسكي مزن هاي يعني ترسكي مزن هاي كو پیمانا آدانا جارك دن تيكوه روژه یعنی پیمانکی نو یعنی پیمانا آدانا آدودوا تشتكي وكيوه لدنابرا رژیما سوری و ترکی ده چه ببت وندزانن که پیمانا آدانا آیا که ری وکر لپیشیا درخستنا آبوش شامه و تیکلین سوری و ترکی گلکی پیشکد قبلی هاشت آستا استراتیجی دست پیکا ده 2011 دیسا اف تیکلی خرابون فکر که در باسی مسئله بود تیکلی خب رژیم سوری رو خوش کرد و بگریا چیرو کابری اف مسئله زلاله یعنی ستريسا كو آلارم و ستريسا كو PKK كتية پرمزنه يعني از دشوپینم روشا وان حالي وان پر پریشان بونو ولو دوی ترساهانه دنه كاوي روشا ما چوابي يعني براستي مبريجي دخلكا درباسبويجي ده گوتوز نهاجي ده بيجم يعني بشرب بآشتي به بتشيوازي به کردی می روز آوا ایک آپوچی ایکو تفگرا آپوچی هاتن خاپاندن ایدنا تفگرا آپوچی ده حتی روز یا ایرو کار دکن دبی ایدی لخواب فکرن لخواهی بین باشه اگر چاره سری کی لبا کرچی بو بچه وی به بشر به باشی بچرنگی به كاوي حالي وان شبي يعني وي حالي إلهام أحمد لكي دريبه مصدوم عبدي وي حالي وي شبيانجي وان جرين هاني بچكي شخور پره جيه مقام تكلي چيكرنا بكادروين ربن وي حالي وان بكادروين كو حتى روجا ايرو دناوا پككي دي ايكو دستي وي چوي اي لينجي وي چوي اي چاوي چوي ايكو وندايين مزن يعني جي سر شجاو دي خويا جي جمال باطا خو دناوا پککی ده اف وندایی چه بوی رودایی که وی چه حالی بی يعني بچکی لیوگره کولی پرسینه کی دوی روشهانه ده پیواجو دنابرا رژیم سوری و رژیم ترکی ده وی بردوام ببه يعني وي بيجي انجامكي اف انجام هاني وي ند برجواندي پککی و پیدی و دکان مکانیکو پیوگریده قطیک متیک پیوگریدایی براستي روشا يعني روشا كيبولو يعني روشا PKK وكي دما مرة لنرخاندني واندنر لشروغي واندنر لحولدان وان كجبو چاره سريا مرة تطبيقي يعني روشا كي وكي تيمارخانه يعني وكي دي تيمارخانه كي دي جين ناوي وي تفقرا آبوچيه اف روشا سوری و پیمانه کی یعنی رژیم ترک حتی روژا ایرو هول دا در باسی روژلات افراطی به تشتیه کش روژا و مایه به دست نکت امریکی آستنگ دکرن امریکی چی دم آستنگ دکرن دخواستن بچه کی قصده و پیاده جپکه کی دور بخون او جی نچو سری نه لريكي دن دقائر ترك تخواصتي ساوتي كليين بري برژیم سوری وگرینه او تکیلین هان وک مگوتی هلبت و دور پیش کرنه کی ج
لدورا PKK چه بکه تێکیلiyên PKK û rejîma Sûrî êl ser masê êl bin masê ê di dirca de ê di quncika de hemû dibe rejîma Sûrî ibtal bike deyne alîkî û ya rewşekî nû tiştekî nû were meydanê wê ev wê bigêjî yanî îro sibe dist be kengî wê bigêj wê qunaxanê ev biraderên me yên avpûçî navendên wanî stratejî nizanim çi filan evana heya çi derece mejiyê xwe govaş dine ku ji bo rewşekî wilo çareserî jêr bibînin dibe yanî ne tenê Mazlûm Ebdê ji mir Northspress û peral xelkê bela bike û meqaleya binivîsin û pesnê wî û qesedeya wî tiştî wî bidin general û nizanim çi dibe çareseriyên ji bo problemên stratejî ê ku di siberoja Rojavayê Kurdistanê de rû bidin ka çi hene yanî rewşekî bi vî rengî heye alarmekî bi vî rengî heye dewleta Tirk li bo tevgera xwe ya diplomasî a herêmî a navneteweyî xuya yê gelek kesa iqna kirî yanî rejîma Sûrî jî eger piçekî wilo xwe delalî dike xwîna xwe wilo xwe giran dike û zû zû bersiv nade lê di dawî de wê were ser masê ji ber ku rewşa rejîma Sûrî a ku nihatê de rewşekî xerab e rejîma Sûrî dixwaze yanî problemê xwe kêşeyên xwe yan jî rûpelekî nû bi cîhana Ereb re bi Tirk re bi dinyayê re veke jêr pir girîng e ku ew dewleta Tirk di rewşekî aram dibin helbet nîzîkatî di navbera Enqere û Şamê de wê li ser berjewendiyê Kurda bin li ser hesabê Kurda bin ev rojê ku me jêr digot berî 10 sala ku me PYD hişyar dikir me PKK hişyar dikir me rexne dikir ku hesabê van rojên han bikin va ev roj yanî nîzîk bûn yanî mixabin rewşa Rojavayê Kurdistanê di wê qunaxê de ye ku PKK tunêla dikole û ev pere û ev mesrefa hanê dike hemû vala hemû fînansekirina vê amadekariyên leşkerî û wê ji mir bike Vêtnam û wê nizam bike çi hemû vala yanî çû Zibêr Eydar simbêlê xwe Kurd dike simbêlê xwe datîne nizanim xwe zeîf dike xwe qelew dike hêç yanî ti encam nade têkiliyên dewleta Tirk têkiliyên dewleta Sûrî rejîma Tirk rejîma Sûrî wê bigêjin hevdû qîrwîra wan qerebaliqa wan rewşa wan bi çi rengî wê nikaribin astengî ji vê meselehanê çêbikin çi qeyser rejîma Sûrî rexne bikin lê kes nayê ji PKK re nabêje Baws Erdal ew xizmetên stratejîk te ji PKK re te wekî PKK ji rejîma Sûrî kir ka va rejîma Sûrî wê dîsa xwe nêzîkî Tirka dike wê peymanên nû mor bike ka ev qurbanî bi ku diçûn yanî ji Aldar Xelîl re ji Qesedê jî re yanî Mazlûm Ebdê jî di nav de ev yanî li xwemûkirhatinên wan ku digotin ne ji me vana wê rejîma Sûrî hilweşiya va roj hat rejîma Sûrî ma û tiştê ku we qaş û bi dest xistî ku navê wê dikin destkeft di wê rewşehanê de yanî bi rastî PKK bi vî çavê hanê nerî li Rojavayê Kurdistanê ne bi çavê xwedî ne bi çavê çareseriyê bi çavê êzing bi çavê ku wekî depoyekî şervana û pera ji PKK re peyda bike ne wekî ku mafê Kurda çareseriya Kurda li Rojavayê Kurdistanê pêk bîne û ev metirsî ev xeteriyên mezin dîsa yanî wê Bahoz Erdal wê biçî şikeftê xwe û Mazlûm Ebdê ev kadroyên bakurî PKK wê vegerin şikeftên xwe û gelê me li Dirbêsiyê li Amûdê çawa li serê Kaniyê û li Efrînê bûn qurbaniyên polîtîkayên PKK mixabin yanî sînaryoyekî wilo li pêşiya gelê me ye ka wê bi çi rengî vî gelê han vê rewşa hanê derbas bike wê bi çi rengî gelo wê peyedal xwe vegere
gelowê kadroyên PKK ê Sûriyelî ê ku kadroyê herî baş Reza Altun wî $100 dikire gelo wî biçekî wekî miriyê ku serê wan kevir keve biçekî xwe vegerin biçekî di kêlîka dawî de çareserîkî serbixwe ji bo Rojavayê Kurdistanê peyda bikin gelo wê biçekî pozê Salih Mislemiyan jî hevalî wî li vê derê li Ewropa wê bişewite biçekî li xwe haybên ka em bi çirengî tiştê mayî em xelas bikin em ji vê krîza hanê derxînin gelo wê li xwe vegerin ez bawer nakim yanî hêviya min ji van kesên han bi rastî nemaye me destê xwe ji wan şustiye temamen yanî PKK bi tevahî îrada wan mejiyê wan yanî tiştek di wan de nehiştiye îdî wekî robota wekî xulam û zilam û xebatkara di nava PKK de wekî mirî da di îbadeta xwe ji PKK rûja apore dikin yanî PKK di Rojavayê Kurdistanê tiştekî wilo ku bêhna mejî mantiq û bawerî û îrade nehiştiye hemû girêdayê xwe û hemû girêdayê çîrok û çîrvanokên PKK mixabin rewşekî bi vî rengî han metirsiyên bi vî rengî han li pêşiyameyê yanî ka wê bi çi rengî ev metirsî çareserî jê re peyda bibin bi rastî yanî ez jî nizanim.